yaşar. Mimit Tatar bolası. Kileşekке tuğan dilini. Bir oğlu borası. Tatar dilinde uyuyayım mı? Şınlıyım Tatar dilimde. Emni Tatar bulgaç. Tatar bitmi. Hüzümde. Tatarsistan vatanı bu. Boş kalası kazan. Dile yünden uriyem üstler. Oğla mınglı ozan. Tatar bitmi. Tatar konuğa tavırlarında. Babamlardan kolgan miras. Tatar dili canımda. Rahime Orslan. Konatlı sizler. Konatlı sizlerini bugün öğrendik biz derste. Konatların duruşsam da göre olmadım hiç de. Konatları olsa sizler ışıp giderler idi. O baştan o baş kapını yolda ederler idi. Hayırlı gün, hürmetli milletteşler. İsensiz kadirli yazışılar, hürmetli kınaklarımız. Tuğan dilim, gaziz dilim, sin üz dilim. Sinde fehim, sinde irfan, sinde ilim. Avazları yırak oda babamlarının, işitsinler idi şunu bolalarım. Min ahengli deryalarının bir dulkını, saklap dura yudam deyip min ukkını. Aksam idi ukkunlarga yutulmışa, başka dulkın ağınlarga koşulmışa. Tuğan dilim, gaziz dilim, sin üz dilim. Sinde donu, sinde ahı yırak ilinin. Avazı sin küngildegi ilibiznin, ufuklardan ufuklarga jiribiznin. Yazsalarda nindigine imlalarda, üz ahengin, üz ahımın deryalarda. Yuğaltmışa saf mıl tavışını, tilibiz tiri dulkın bulup ağışını. İlsiyer İksanova. Biz bugün Tatarstan Respublikası reisi karşındağı Tatar tilin hem Tatarstan Respublikasında yaşayan halklar vekillerinin tuğan tillerini saklav, üstürü meseleleri komisiyası yardımı bilen Tatarstan Yazıcılar Birliği uzdurgan edebi eserler belgesinin jingüşlerin büleklev tantanasına jıyıldık. Elhamdülillah. İşebizne Abdullah Aliş ismindeki 20. gimnaziya okuşuları başlap jiberdi. Yaş artistlarımızga Denistag'ın bir tapkır kaynar alkışlaydı. Rafiz Kurban sözleri, İlgi Zakirov muzikası
bitmiybiz. Jırlı halkara konkurslar laureatı Rüstem Nasibulli. Devleti tatabikçesi şerifta, Bakarlarının pehlivanı Şengizha, İle Bulgaristan'ın valisi, Şengiz şırlarından gile tarika, İstediler yüşakınlar müdeniz, Temuğanda tıpkı saları temiz, Beddimiz hükmeyiz, Vatanımız sen şahla bitmemiz. İstediler yüşakınlar müdeniz, Temuğanda tıpkı saları temiz, Beddimiz hükmeyiz, Vatanımız sen şahla bitmemiz. Tataristan kahramanları vatanı, Atamam kindik kanı tangan şiir, Düşmanlardan saklamalı kulları, Vatanın dip yağda vardın sağdan bir, İstediler güzel bunlar müdeniz, Temuğanda tıpkı savarı keriz, Beddimiz hükmeyiz, Vatanımız sen şahla bitmemiz. Vatanımız İdil Ural orası, Azam anının yaşlık boş alası, Dırış sana beterirge zamanlar, Kadar güzel, kadar yaşı, kadar var, İstediler güzel bunlar bileriz, Temuğanda tıpkı saları temiz, Beddimiz hükmeyiz, Vatanımız sen şahla bitmemiz. İstediler güzel bunlar bileriz, Temuğanda tıpkı saları temiz, Beddimiz hükmeyiz, Vatanımız sen şahla bitmemiz. Beddimiz hükmeyiz, Vatanımız sen şahla bitmemiz. Vatanımız sen şahla bitmemiz. Rüstem Nasibulli. Hürmetli yazıcılar, kadirli milletteşler, bugün big zor beyram, Tuğan dil beyrami. Hem elbette indi her beyramning hujası bulmay kalmayın. Şuna da birinci bulup sözünü Tataristan Respublikası reisi karşındağı Tatar dilin hem Tataristan Respublikasında yaşayan halklar vekillerinin Tuğan dillerini saklav, üstürü meseleleri komisiyası reisi Marat Gıtıfılı Ahmedov'a veririz. Rahim ederiz. Doğrusunu aytganda bizning bu beygi, o bizning komissiyaning eng birinchi proyekti. Respublikamızın reisi Rüstem Nurg'aniyevich uchrashib, bir necha kengash tomoshatgan vaqtda hatto u o'zi taqdim etdi. Aynan mana shunday bir proyekt e'lon etilgan komissiyasi bilan finans masalasida problemasi bo'lmasdi. Ham narsa ko'rsatadi haligi beygi. Bizning xalqimizning adabiy shishmasi bir usul ekan. Bu çalıştırıp söyleşiminde. Aytasımkiler bizde talantlar, sanatli yazıcılar, şairler, başkalar, hikaye avtorları, kalem ustaları dedik. Var iken, elbette halk arasında, uçsuz söyleşi verişler arasında kim okuyunları yazganlı kitapını, kimge kirayında o şiir, tegeley bulan söyleşişler de bir kubi. Hem anımızlar bile bu münden artık ilgen yazma, beygi артынан beyge kalem şımara, ustalık arta, hem meydan kengeye bara. Yani benim anlamda olmuş yerler
Бүгінгі бәйгеде біздің қайсыр номинацияда жеңуші Башқұртстан Республикасынан бір кім де білмеген танымаған кіші болған біздің. Бұлай Башқұртстанда беккен танымаған кішілердің бірісі Әпиз Аяз. Сіз боласыз. Жеңушілердің ихлас көңілден құтылайым. Енді тамашашыға бик күп язма тәкъдим ителә. Әле бит ул бу әсәрләрнең һәрберсе безнең Рөстәм Бирдә бит Казанлыклары журналындагы һәрберсе чыгып бара. Бу җиңүчеләр генә чыкмыйдыр бит инде. Мәйе җиңүчеләрнеке китап булып басылып чыгарга дип ышандыралар инде. Ансына да булышырбыз. Димәк, бу игътибарына бихисап күп язма тәкъдим ителә. Әле bir saat bilan birisi yarışıp yazılgan, ustalık bilan yazılgan андый әсәрләр, алар бит камилләшә бара, шуңа күрә күбрәк тамашачыны, күбрәк укучыны тартырга мөмкинлек бирде дип уйлыйм. Һәм һичшиксез бәйге дәвам булырга тиеш. Инде карарбыз, менә 3нче бәйгене игълан иткәннән соң нинди дәрәҗәдә активлык булыр микән бу язмалар белән. Мен инде теге Лилия Владимировнадан күпселеп әйтеп үттем, элеккеге бәйгедә дә 4 урынлысын җиңгән идем. Номинацияда синең кебекләр артсын иде дигән теләктә инде минем. Синекендә бик яратып укыйлар. Барчагызга исәнлек, саулык телим. Һәм инде җиңүчеләрне кабат мәртәбә ихлас күңелдән котлыйм. Төрле өлкәләрдән катнашучылар дигәндә, төрле менә зур Марат абыйның чагыштыруын искә алсак, зур дәрья һәм аңа төрле сулар килеп кушыла. Төрле суларның күплеге дә безне сөендерә әлбәттә. Аларның инде төрлесе бар. Тирән сулы инешләре бар, сай сулы инешләре бар. Ләкин менә шылтыраталар, ничә минеке җиңмәде, ничә фәләннеке җиңгән. Башкортстаннан да һәм хәтта минем вәҗәтләремә күрә башкорт ярышларда да катнашкан икән монда шактыйнан. Ләкин алар арасында җиңүчеләр булмаган, башкорт шагыйрьләре күбрәк. Һәм бу җәһәттән караганда да безнең тугандаш Төрки алар үзләренә аерым бер бик халык дисәң, аларның вәкилләре дә катнашкач безнең бәйгедә. Димәк, бу дөрес бәйге, дөрес конкурс, дөрес ярыш. Аннан соң бу чыннан да стимул безнең ярышларга әле теге иҗат ялкынын көйрәтеп җибәрү генә түгел, матдияттан да шактый miqdarı şartlı hem elbette indi birişe küp tıyla, alışık az tıyla her vakit şulay da bunday konkurslarının bir kaçında bulganı yok idi. Bu sayı vakitinde da konkurslar köp buldu birisine etken de mevcut konkurslarda katnaşıp istem teki çatkı konsurs vardı, Yalkın jurnalında kazandıkları daim rövüşte şu beygiler konkurslar ötkərib kireydi. Lekin bunday maçlardaki konkurs elbette olmalı hem bunun için biz birinci şiratda elbette Marat abi Ahmetovka komissiya reisi olarak hem elbette Respublikanın prezidentine çın konudan ihlas dəfələrə yetkirgə deyiş. Əməli mənə bugün siz itibar etkənsizdir. Marat abi elbette siz etdi 3-cü konkurs turunda da. Demək, ələ yazılğa da yazılğa. Akıl etken bit. O indi o dialekt etmeyen elbette bu mühimdir ki yani Kazaklar da uşağırlar, sanırım Tatarlar, Başkırtlar oku kerek diyen. Şu an kadar yazarga da kerek. Lakin başlar bitti okurga. Çünkü kızganış, bunda ben yazgen tankitte bir tigetkine sanab alayım indi bir mişke valla. Taptalgan yoldan küve biz bara. Benim şemimde dünya edebiyatı bilen tanışma çıkmıdır indi. Nindi tendensiyalar hazırki dünya edebiyatında. Avrupa'dan içik, Şərik'ten içik. Şərik bilen Avrupa arasında ayırmalar, jübiler var mesela Japon edebiyatını qararız, yesek İran edebiyatını, yesek Hindistan edebiyatını, Kıtay'ın özü bir sivilizasyon, özü bir medeniyet. Şuna göre velosiped, yağdan velosiped tapmaz için dünya edebiyatını yaxşı bilirək gerek. Hem yağdan yana üzünçəlikli, kim etmişi Tufan Ünlü'nün etken edebiyatlar, o da belki yanaş da bulğandır. Maymalı bulğan eserler yazarlar gerek. Maymalı
күз кысыттырсын әсәре. Рәхмәт сезгә. Мин бик шатмын бер җиткән вакытта. Нинди генә бу конкурслар тирәсендә сүз булса да, үпкәләүчеләр, көнләшүчеләр һәм башкалар булса да, моның булуы безнең әдәбият, мәдәният тарихында бик зур вакыйга дип саныйм. Һәм бик күп өр-яңа талантлар ачылганын күреп һәм укып шатланам. Мин гадәттә бу конкурсларда җиңгән әсәрләр чыккач, журналлармы, китапмы укымыйча калмыйм. Һәм әлбәттә жюриларның дөрес бәйләгән сизәм, тоям. Беркайчан да нигә моңа бу урынны бирделәр икән фәлән дигән минем карашым булганы юк. Чынлап да бу үзе бик зур эш, жюриның эше шулар кулъязманы укып кенәйтергә. Айрым минем бәхетем, шатлыкларым бар шу конкурста. Менә монда Төркиядән безнең милләттәшебез Актаныш кызы Айзирәк кайткан. Менә ул мәсәлән Төркиядәге татарлар беренче дөнья сугышыннан, икенче дөнья сугышыннан калганнан соң һәм гомумән моннан киткән мөхаҗирләр, төрле язмышлы кешеләр турында искиткеч әсәрләр, документаль повестьлар, хикәяләр яза. Үзе бер матур факт бу. Бу җиңгән әсәрнең әдәби әсәр. Әдәби әсәр. Шундан соң менә якташым Әлфис Гаязов. Чынлап та Татарстан укучылары аны проза әсәрләренә кадәр булмаган белмиләр. Ул драматург буларак безнең театр оештырган яңа татар пьесасы конкурсларында гел беренче һәм икенче урыннарны алып килде. Чөнки минем үҗмә бер-ике мәртәбә жюрида торга туры килде. Һәм бик каты үзем белмәсәм дә әсәренә карап якларга сугышырга туры килде. Һәм чынлап та бер тавыштан диярлек аңа бирә идек беренче икенче урыннарда. Без аны драматург дип белә идек. Ул димәк менә роман язган, беренче урын алган. Минем бу шатлык белән сезнең белән утакатабыз килә бу. Димәк бу бәхет китерә, шатлык китерә. Каләмдәшләрне котлый. Әле укучылар шулай котыш дигәнчә, шулай бик яхшы булыр. Безгә хәзер димәк язучылар туа тора, языла тора. Яңа безгә буын укучыларны тәрбияләргә кирәк. Мәктәпләргә җиткергә кирәк. Институтларга, вузларга тәрбияләнсеннәр. Безнең татар әдәбияты бар һәм Тукай әйткәнчә булачак. Мин шуңа шатланам. Поэма яки шигырьләр шәлкеме, балалар һәм үсмерләр әдәбияты 3нче урын. Шигырьләр шәлкеме өчен язучы Галимҗан Гыйльман бүләкләнә. Вакыт поэмасы Айгөл Әхмәтгалиева 2нче урын. Fotomizgil. Балалар шигърияты номинациясында 1нче урын шигырьләр шәлкеме өчен язучы һәм шагыйрь Рафис Корбан. Хикәя номинациясенә күчәбез. Шулай ук балалар әдәбияты. 3нче урын Батыр булу авыр хикәясе белән Галимҗан Гыйльманов бүләкләнә.
İkinci orun birden bir denele hikayesi için Liliye Fettahova buleklenen. Hikaye, Üsmirler Edebiyatı, Basma deyip isimlengen hikaye üçün üçüncü urununu algan hürmetli şairemiz İlsiyer İhsanova büleklenen. Ondan açarız. İkinci urun, Turmuşqa aşkan plan, Güllendem Galiyeva Gümenkava. Elbette hikaye nominasyasında birinci urun, Azamatqa söz eytmegiz, Leyla Gımadiyeva. Tebrikliyiz. Повесть номинациясы «Үсмірлер әдебиеті». Üçüncü orun Game of Kans povesti için şaire hem yazışı Liliye Gıbadullina buleklenen. İkinci orun Milyon povesti için Marat Kabirov buleklenen. Marat abinin bulekine hiç şeksiz yüzüne varıp irişir. Birinci orun Aygül Ahmet Galiyeva hem onun biz ondi malay tugel povesti. Андай малай тугу дегенде сөйлеже бар, ишкәри бар. Без андай малай тугу, без мондый малай тугу. Яктагы җир астарында күлләргә малай тугу. Aygül'ün bu yıl jubiley yılı da görünetip boşamayla. Jüri nominatsiyasi, jüri kararı boyunca elgi nominatsiyada Kızık Sundur premiyası da bulduruldu. Sini Kayınsarda Küte Biz povesti için Güzel Şakirova buleklenen. Bu konkursta jüri bir yanılık kırdı. Ol edebi tenkit resenziya nominasyası. Edebiyatın zor janrlarına kuşkençe tenkit nominasyasında jingüçilerine bülekler gidik. Üç şiir de isimlengen eserin üçün üçüncü urun algan yazıcı hem hazırında tenkitçi Hadir İbrahim büleklener. Tenkitçi Dirşen, dramaturg. Onun yaşa sıfatları sana bükülenmeye İkinci urun, min sızlanam, sin de sızlan əli ukuşum, Fevziye Haliyullina.
zor rəhmət təbrikliyimiz. Həm əlbəttə әлgi nominasiyada birinci orun Biklər açılırğa tiyiş Liliya Hüsnüddinova. Әдәбиятның иң югары жанры поэзия жанрына күчәбез. Поэма яки шигырьләр шәркеме номинациясе. Алдагы бәйгедә поэма номинациясе аерым иде. Бу юлы алар кушылды, берләштерелде. Жюри әгъзалары әйтүенчә, конкурска поэмалар аз килер дип көтелсә дә, алар бу ел бик күп килгән. Уф дип исемләнгән шигырьләр шәркеме өчен 3нче урынны алган Башкортстанда яшәп иҗат итүче шагыйрь Мөнир Вафин бүләкләнә. İkinci урын Көзге җыр Гөлсәрия Басырова. Яршаллы шәһәре. Беренче урын Татар җые дастаны Ләис Зөлкәрнәй. Təbrikliyimiz. Toqay to'xtalışında düşüp qaldım. Bu tövgi hem so'nggi to'xtalış. Toqaydan so'ngunda yazlar siyrak. Toqaydan so'ngunda qish da qish. Oq sırıntı başı ələm bunda. Ağaçlardan bunda oq zincir. Biri içindeki yeşil yaprak, irinlerde kısılıp tıngan ışık. İrinlerde kısılıp sürülgen ut, dürlep yanar yazlar kaydasın. Gün adaşkan boranlarga kirip hem yoğaltkan yaktı kıyılasın. Arastanan kömülüp kalgan ün mü? Toңып ауған күн mü? Kim deşe? Hakikatte yumulup kaldı biri. Bebeklerim bilen yeneşe. Toqay to'xtalışında düşüp kaldım. Hay suzuldu kışlar uzakka. Qar suları ağa, tənim aşa. Жылым күшә, яшел яфракка. Biz ise devam ederiz. Hazır hikaye nominasyasına koşarız. Min Qaytırga тиеш исемле хикәя өчен 3нче урынга лаек булган Наилә Харисова бүләкләнә. Рәхим итегез. Yılmayabız, istelikə foto, həm əlbəttə alqışlar. İkinci урын Rəcəb Bədrəddinov həm onun Yulauşçılar hekayəsi. Təbrikliyimiz hem devam ederiz. Povest nominasyası Elif Lem Mim isimli povest əsəri üçün 3-cü urunğa layiq olğan yazışı Liliya Gıybadullina бүләкләнә. Təbrikliyimiz hem oğuşlar yoldaş bulsun. Әлеге номинацияда ikinci урын Әлләші Татар Малай Марат Әмирханов. Hem povest nominasyasında birinci urun Şım povesti üçün Firdus Gıymaltdinov.
Firdevs Salihowic'e təbrikləyimiz. İndi bizning kechamiz oxirına yaxınlaşa, bizning roman nominatsiyasini бүләкisi qaldı. Illara, nechik o'ylaysan? 1 yil ichida roman yozib bitirib bo'ladimi? Buni mening o'ylashimcha mana jinggan kishilarning o'zlaridan so'rarga mantiqliroq bo'lar, lekin biz ana so'rab biz бүләкләүгә ko'chdik. Biz endi so'rab turamiz, aytganimizcha Katarjan ismli roman uchun 3-o'ringa loyiq bo'lgan yozuvchi Zabir G'imoyev бүләкләнә. Güvenqal'a şəhərindən. Foto sürətkədən çıxıb qoyuyorlar. Roman nominatsiyasında ikinci o'rin egasi Sirli Tanka romanı uchun Zulfat Hakim. O'zbekistonning xalq yazuvchisi. Turg'ay premiyasi laureati. Tabriklaymiz, devamlı bo'lsin. Nominatsiyada birinchi o'rin Qoy siyoqdan chiqasin bu quyosh romani uchun Elfis G'ayazov, Boshqirdiston. Hürmetli Prezidium, hürmetli kollegalar, hürmetli yazıcılar, konaklar, Kazanbek'e Kazan'a gelip bir yıl söz etmey ötüp ketu yanlış olur idi. Şu an göre belki örneğine böylelikinde edilir. Bugün şunday mertebeli maturu işraşuğuna değil, bizning Soyuzda bo'lgan, bizning sexta bo'lgan kishilarga rahmat aytıyor. Alarning yolların tam bir yaptığı şu motor direktler bilen etibütü bizim için var öz içinde zor stimul. Yani etibütler ehemmiyeti turunda bu beygini. Ehemmiyeti zor gına tügül, ehemmiyeti bugünküde bir nindi kısalığa da sığmayı. Çünkü şu tiklim bu mertebeli turunda etmeyin bu yola. Ansa olay da bilgili. Bizning üçün bizning sırtta şunu aytamen de tağın işleyen kişiler için onun premiyası da mana şunday motor edip verilgen yazılara da her vaqtda olga qarab, o'zingni boshqalar bilan çalıştırıp olga borarga mumkinchilik ko'rishadi. Shunga ko'ra, hurmatli do'stlar, shundoq da mana bizning davlatga rahmat aytishga tegishimiz bor bizda, chunki bu shunday yordam etib bo'lmasa Soyuz ishida olga bormay, yozuvchilar ishida olga bormay, qizg'ancha qarshi bugungi kunda men yozuvchini bebi bola bilan çalıştırıydı. Maturity nasip etmesen, gerekçekte başından sipap vermesen, bu belki elini olga da bara olmaz. Şuna göre zor rahmet. Benim oyumsa tağında olga bara yazsın. Hem şuşunda oturan kişilerden tügül, azallar artılıp, tulup, saban tökülük her vakitte birbirimize karşı alır ve hem kutlar yazsın dedim. Rahmet.